Kirogo ya medical thutha wa guthukio kana kuguthwo ni ngari na gicoka ikiura na kumutiganiria mukira-ini wa farafara. Na toria mwandiki witu wa Boi wa Njuguna aratariria James Gikujo aumite wira-ini erekeire gwake mucii mwena wa Kawangware arogotirwo ni mundu wa wendi mwega thutha wa mutino uyu uria wamutwarire thibitari-ini wa Kikuyu no ende ari munika ngumu nyiginyigi undu uria umutigite na ruo ruingi. Kwiragwo mutino nduri njamba na korwo James Gikuju no urio agienda gukorwo akirutira wira wake na kwihangia o uria amenyerete hau kabere mbere ya gutungana na mutino wa farafara ithenya-ini ria gukorwo akomete gitanda-ini giki gia thibitari. James Gikuju ni wokuru wa miaka 30 kuma mwena wa Farisho kaunti-ini ya Kirinyaga na atunganire na mutino wa farafara riria ainukaga gwake mwena wa Kawangware mathaini ma hwaini akiuma wira-ini na thutha wa kwirigwo kwa ihinda acokire gwikora thibitari wa Kikuyu ari na ruo ruingi. Kule direkiro surgery ya spine, but after the spine surgery gikora nda paralyzed kuma chest downwards. Riu ni kuma hau ndingihota kwiyukirira ndingihota kwikira undu nduire ndi gitanda-ini mieri na riu thaici tuthoro ni kuma August 15. Kuringana na mamawe Karunjira-ini uria ukoretwo akimutungatira monire ari wega mamwethere thibitari uria angiarigitirwo munyiginyigi no indi kio kiao gitigana kugia na umithio amu kumuruta thibitari wa Kikuyu kumurehe thibitari-ini uyu wa Kirogo ya medical wari murigo kuona maneanire taito ya mugunda niguo ahote kurekererio. Tugesira tugusanga mbeca koguo tugitana andu a wendi mwega twiko twina harambe mweri 3 mweri-ini wa December ire yonganirie 300,000 na yonganirie 300,000 ni turi tukura Gikuyu ga turekererio we no nginya turive percentage igana undu koguo tugitwara mbeca imwe Gikuyu nigetha tuveo we na twatwara tukiveo we. Gikuju akoretwo na ironda mwiri-ini wake na ona kioro ndahotaga guthie riu agicungiririo kuhuthira diaper ndagitari wake akiuga arabatara kurigitwo na ihenya toria mwari wa nyina aratariria. After surgery agituika paralyzed ndangihota gukira ndangihota guikara thi ndangithie na tukirwo ni arabatara therapy a full session of therapy nigetha hote gwitwara. Koguo ihinda riu turikarite Kikuyu ni gukorwo tutirai na uhoti wa kumutwara kuona specialist tondu ku bado kwina bill 1.5 million koraho ni koroneka ni over 2 million ira korwo igibataranika na mbeca icio aciari akwa na family ni magerete kurugamana ni wega muno na ngamacokeire ngatho muno maka exhaust kila kidu na kuona aciari na nyumba yake matingihota kurugamirira utungata uyu wothe riu marakaira andu a wendi mwega kumateithiriria niguo mundurume uyu ahote kurigitwo na acokererie muturire wake. Mundu ranyona mundu wa 50 na mundu wa 100 tutikuria kindu no kwinyihia tu kuhoya kwenyihitie tondu murimu tikire mwene mundu na gwikoraga. Ungienda guteithiriria James Gikuju no utume uteithio waku kuhitukira namba ya thimu 011 414 ritwa ni Pirisira Nyaga. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni wa Boi wa Njuguna. Kwiragwo uria ukundanagia mai onake ni agakundio koguo ungikorwo no teithio o wothe no giteithiririe mwana kiosho. Kamiti ya urumwe na wiguithanio wa bururi NCIC ni ruguritie mubango wa gutigirira ithurano cia mwaka wa 2022 ni igatafanio na njira ya uma na waragania hatari ngahiha o ciothe iria cieyumiririe thutha wa githurano kia mwaka wa 2007. Akiaria hindi ya igongona riria rikuhaririirio guku Nairobi, Minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i augite ni wigiririki wa mukenya o wothe kugacirithia thayo akiuga ni kwagirirwo gukorwo na wiguano gatagati-ini ka nduriri ciothe guku bururi-ini na ni mweri ikinya riria rigukorwo rigitigirira thayo ni wagacirithio hindi ya ithurano.
Iroda na nguraro cia mbara cia ithurano irurumbukaga hindi ciothe mwaka wa 2007-2008 wagwetwo no umuthi kamiti ya urumwe na wiguano wa bururi ikiranira ati undu ta uyu ndugecokera guku bururi-ini thutha wa kuruguria mubango wa gutigirira ithurano cia mwaka wa 2022 ni igatabanio na njira ya thayu. Akiaria hindi ya kuruguria mubango uyu guku Nairobi, Minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i ni ahinyiriirie bata wa Akenya guthingata thayu handu ha kuhuthika ni andu eyendi kurehe ngui. It is us. Let's look at us and let's do our job. In fact, I could just make one statement and bring this meeting to an end and just simply say it is in black and white. Let everyone get out of here and do their job. That's all. And then we will have peaceful elections in 2022. Mwena-ini wake muikariri giti wa kamiti ya urumwe na wiguano wa bururi Samuel Kobia augite kamiti ino ni haririirie kunyitithania a Kenya gutigirira thayu ni wahunja guothe bururi-ini. As the commission, we will be the keeper of truth and virtue. Our oath is to ensure that Kenya and the Kenyans are peaceful, and the days where this commission was silent when the politics of hate, division, us versus them was loud, those days are over. Ona kuhanoro uguo, Matiang'i ni uritie kamiti ino gutigirira kuri na njira cia gukuithia mutharaba atongoria eyendi aria matoi thogora wa thayu na urumwe wa bururi. It is because for far too long we have not made individuals understand that there is an expense to some of this conduct and behavior, that it is costly for you to do what you are doing. It's costly for you to get people to fight. It's costly for you to mobilize people in a negative manner, such as we have seen. Maya magithiaga na mbere, ruhonge rwa DCI ni ruruguritie mutambo wa mwanya wa andu kwandikithia mateta mao na njira ya kiriu. This call center is as a result of the collaboration, partnership and help from the British government. It is primarily meant to shield, insulate and protect the identity of the informers who will be confiding with the police on crime incidences of mostly aggravated serious crimes anonymously. As the commission, we will be the keeper of truth and virtue. Our oath is to ensure that Kenya and the Kenyans are peaceful, and the days where this commission was silent when the politics of hate, division, us versus them was loud, those days are over. Hadwini ha Kameme TV, Jutagogena wa Waduro. Leo tuthie nginya kuria iharo-ini kuria mwanake wokuru wa miaka 14 na kuma itura ria Kuvumbini na Ikuru ya irathiro na uria ni muthaki wa mubira wa maguru ari na wa gukenerera thutha wa kuheo kanya ga gwikinya magerio-ini ma muthako wa mubira mucio-ini munene wa Manchester bururi-ini wa United Kingdom. Godson Chegema na uria ni goalkeeper ahetwo mweke uyu ni Premier League UK aria makoretwo magiethera athaki irabu cia guthakira. Wa Ng'ombe wa Maina na Fortino. Ni kumana na nyota wake wa gwethamia ramano ya kiheo giake, Godson aigirire nenda-ini cia ukinyaniria kuria arauga agomanire na kimenyithia gia Premier Football UK na aria makoragwo magitabania magerio ma mathako wa mubira kuria athaki a gatagati ka ukuru wa miaka 7 nginyagia miaka 21. Ni kanya arauga akarikitie kwarahura mwihoko wake wa gukuria kiheo giake kia mubira, mweke uria arauga arabatie gwikinyia mucii munene wa Manchester mweri-ini uyu indi iratiririo nginyagia mwaka turorete kurumirira mikana ya kuhitana na COVID-19. Nikiperuzi through the website, then nikakama across website ya Premier Football UK, so nika apply to, by the way walikuwa wanaitisha vitu mingi but nikaji explain, so after 5 days good luck wakaniambia
at least wameweza kupitia my files, wameona ziko fiti, so it's up to me Kenya nimewapromise hapo nikienda huko nitimize. Godson ore no uraihu wa fiti 3.8 na uritu wa kilo 75 arauga mwihoko wake ne gukinyaniria gikiro kia goalkeepers megatu ta kipa wa Liverpool Alisson Beckham na muruna we wa Manchester City Ederson Moraes na Alisson Beckham, at least na wanakuwa fit, wana motivate na pia wako penye nda kuenda, so niko sure ndapatana nao. By the way, mimi nilikuwa penalty defender, but kufika form 2 shule yetu nilizika tu kwa sababu strikers walikuwa kali wasina kuumiza, so nikaanza kuadapt kwa goalkeeper and hivyo mpaka nikaizoea. Kanyaka Godson yudo wa mukiritu na gikeno ni nyafara yake na aria mamugwetete ta muthaki mwithi uri na rucio ruri na miaramano mubira-ini. Tumekuwa tukimtrain si mbaya. Kitu kwanza na akuya baba hasa anajua. Kitu ya pili ana mkono mrefu anaweza guza. Kitu ya pili iko na hiyo roho ya kucheza, so inampatia courage kabisa. Godson egukorwa kigira ithabu-ini ria athaki mari gatũ bũrũri-inĩ aria maumĩte itũra-inĩ ria Kivumbini aria ni hamwe na muthaki wa tene wa timu ya mubira wa magũrũ Harambee Star John Mo Muiruri. Miokop amezalia hapa public hapa Pida, panaitwa Pida. Kuna huyo unasikia Kalabao Wino ambaye yuko Zambia, amezalia hapa Flamingo na amepitia bado hapa. Kuringana na Godson, thirikari ya Naikuru ikoretwo ya uteithio munene harĩ mihango ya kuhariria thabarĩ ya gwikinya muciĩ munene wa Manchester, rĩu akiranĩra gucokia maitho na muciĩ wona njata yake ya shagarara. Get to internet with a positive mind, so kuingia na negative mind that siju kwenda kutafuta zingine. My main thing ni ilikuwa kuseek for an opportunity to go and express my talent. At least nikienda huko nifanikiwe, nda push hao wengine, nda push pia tawafikie destiny yao. At least waone that talent pays. Kiroto kia Godson ni gukuria taranda yake ya muthako wa mubira na muthia gwikora ligi-ini ya Ngeretha. Thabarĩ ĩrĩa ĩrĩkĩtie kwanjĩrĩria. Ngĩribotera Kameme TV kuma itũra ria Kivumbini na Naikuru ya irathĩro. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wang'ombe wa Maina. Ndeto njega mũno hau kuma Kivumbini Naikuru. Umuthi ni wakana na ngucanio cia UEFA Europa League nicio ciratukuranwo tuku gwetha mweke wa kuingira thiini wa ikereka ria keri. Imwana cia Brendan Rodgers Leicester City maranyitwo geni kirafu kia Athens kuma Greece mubira uria urathakirwo King Power Stadium. Kirafu kingi kuma Ngeretha Tottenham Hotspurs maranyitwo geni Royal Antwerp kuma